Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Amsapipish achikllami kaytukun. Pascuataqa shukmushuk luzwan rikuna kanchik. San Lucas 22:7 manta 30 kamami parlakun. Jesusqa pay wañushkata yuyachik mikunata kallarichishkata. Kallaripika kayuytami charina kanchik. Jesusqa ñukanchik yuyashka ñukanchik krishkashina kachun. Ashtawanpish allitikmi yachana kanchik Jesusqa pitaq kan. Judío gentikunaka tukuy horasmi krirkakuna yuyarkakuna shamuq Mesiasqa Roma llaqta mandakunta urmachina tukuchina kashkata. Kutin payqa shuk hatun paypaq kikin mandanata wiñachina kashkata. Chaymantami Jesucristo ñukaqa Mesiasmi kani nishpa yachaq yachikpika paypaq yachakuqkunaka shuyakurkakuna Jesucristoqa ashtawan hawamun ashtawan tukuykuna riqsishka tukuyta ruytukuq hatun pushaq líder kanamun chayachun. Kutin Jesuswan Pascua mikuyta mikunqapaq yachakuqkuna tiyarishpaka hawapacha Dios mandanamanta rimakuqtami uyarkakuna. Chaymantami paykunaqa rimanakuyta kallarirkakuna. Apu Jesus mandanapika mayhanchik ashtawan hatun kanqa ninakushpa. Mayhanchik ashtawan poderta autoridadta charishun nirkakunami. Chashna kaqpipish ñukanchikqa kaytami yachana kanchik. Tiyanmi ñukanchik Jesusmanta imata yachaytukushka. Payqa ñukanchik yuyashka shuyashkashina imatapish mana ruranchu. Kay allpapish shuk mandanata kallarichinapaq randika Jesusqa rimarkami kuyaywanpish sacrificiowanpish kallarichishka hawapacha mandanamanta. Kutin paypaq yachakuqkunaqa shuk espadawan shamuchunmi shuyakurkakuna. Jesusqa waqcha gentikunata cuidanatami aqllarka. Payta phiñaqkunata perdonanata. Shinallatik tukuripika shuktiqkunamanta paypaq kikin kawsayta kushpa wañunata. Kayshina Jesuspaq kawsaypika ashtawan amsa shina punllakunapimi yachakuqkunaqa ashtawan achikta rikurkakuna Jesus imashina kashkataqa. Jesusqa pay wañunaqa huchullapi kashkata yacharkami. Shinapish paypaq yachakuqkunamanqa mana kurkachu kayta chayta rurachun payta pambanapaq. Ashtawanpish chaypaq randika payqa paykunapaq shunqu imashina kashkatami achikta rikuchirka. Ama kikinkunallata kallaripi puntapi kanata mashkaychikchu sustarichikchu. Ashtawan hatunkuna kasha ningichikchu irkiyayta uqllarichik. Ñukashina kanata munashpaka kay shuk chay shuk servinakuychik. Ama hatun tukichikchu. Alli shunqu kaychik, llakiqkuna kaychik, kuyaqkuna kaychik. Chashnami Jesusqa kan. Jesuspaq tukuri yuykunaqa paypaq yachakuqkunapaqqa mana kanchu kayta chayta rurankichik nishpa mandashka. Ashtawanpish paykuna imashina kanapimi rimakun yuyachikun. Chika ñukanchikqa kallaripika Jesuspi kashkatami riqsina yachana kanchik. Chika Jesuspi kashkata ñukanchik alli riqsishpa yachashpaka ñukanchik imashina punllakunapi kashpapish rikuy tukushunmi payqa ñukanchikwan kashkata. Amsa punllakunaqa llaki punllakunaqa Jesuspaq yachakuqkunapaqqa shamukurkami. Imashinami ñukanchikpaqpish llaki punllakuna amsa punllakunaqa shamunqa. Shinapish ñukanchikqa ya Dios ñukanchikwan kashkata kungaritukunchikmi. Kikin ñuka yuyashkashina imatapish Jesuspaqtachichun shuyakushpaka. Chashna kaqpipish paypi kashkata ñukanchik riqsishpa yachashpaka pay ñukanchikwan kashkataqa tukuylayami rikushun. Wakinpi karin ñukanchik manata yuyashkashinami ya Diospaq presenciataqa rikuytukushun. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.